wa mwanya urageze nimuze twisekere. Muze kandi turebe n'abarashe imbogo muri iki cyumweru. Ibyazengurutse cyane ku mbuga nkoranyambaga muri iki cyumweru, reka duhere kuri The Ben na Pamela bakoze ubukwe, hanyuma ku mbuga nkoranyambaga biravugwa cyane. Pamela akunda The Ben kandi The Ben nawe akunda Pamela. None ikibazo gikomeye mi urukundo rwabo rero ahantu bikomereye kano kanya tuvugana byinjiwemo n'umuryango famille yabije. Famille ya Pamela ntabwo ishaka The Ben. Kiravuga The Ben ni umusitari, abastari ni birara, abastari bahora bagenda, abastari na gahunda bagira, abastari barabeshya. Urabizi nyine abantu badasu akaba yaraciye inyuma mu gikari we akajya kuganira n'ababyeyi ba Pamela ibyo kumushyingira Pamela. Uwo musore nawe ngarasenga bya hatari ngaranakijije. God have mercy upon us. Byazengurutse kandi ku mbuga nkoranyambaga, murabizi ko kuri uyu wa gatanu habayeho umuhango wo kwita izina. Aka video rero kaba bazungu babyina gutya iyi ndirimbo ngo umuriro watse nako karazengurutse cyane. Muri iki cyumweru kandi nibwo umuhanzi Bruce Melody yerekeje mu Burundi agiye gukorerayo igitaramo, maze agezeyo bamuta muri yombi baramufunga. Naho miliyoni 2 zo kuza kuririmba i Burundi mu 2018 ariko kuri kese y'u Burundi yandi mafaranga ngomba hari nandi mafaranga ngomba kuzahabwa mpageze, hanyuma habaho impamvu itanturutseho, ariko contract yavugaga ko ikibazo icyo ari cyo cyose cyaza kidatewe n'umuhanzi cyangwa n'abateguye igitaramo cyaba nta ruhande na rumwe rukwiye kubiryoza. Byumve neza bino byabaye birarangira. Yego. Hanyuma banyaka amafaranga miliyoni 60, ariko tuvugana nabo tumaze kuvugana nabo tubaha miliyoni 30 yo koroshya ikibazo. 30 kashi z'amarundi. Icyo birangiye turayabaha miliyoni 30 z'amarundi. Tumaze kuyabaha baranje batubwira ngo zihagije twongere tubaze 30 niko guhita kunsubiza. Yari yarigeze kwivugira gutya. Ubwo yarakwambuye nanjye iyo nambuye umuntu nta hantu twahurira mujya kure. Yashacyagiye muri No. God have mercy upon us. Gusa kuri ubu tuvugana uyu muhanzi yarafunguwe ndetse yanakoze igitaramo ku munsi w'ejo. Akigera kuri stage maze arivugira ati noneho nani kiri cyabuze impara gucuranga. Amavubi kuri uyu wa gatandatu yatsinzwe na Ethiopia igitego 1-0 asezererwa muri CHAN. Nyuma rero yo gutsindwa kw'Amavubi, abantu batandukanye bagiye kuri Twitter maze barandika, barimo Leandre niyo mugabo wanditse ati kukimwihoma ku Mavubi. Ibyo bamusubije nibyo bitangaje. Uyu nguyu yaramusubiza ati erega tunzwe n'imisoro yacu, dupfa kujya kureba aho twarumbirije. Uyu mufana w'umukecuru ufite imyaka 100 irenga asanzwe ari umufana w'ikipe ya Mukura nk'uko uri kubibona ayambaye. Gusa yari yagiye kuri stade agiye gufana Amavubi, arangije ngo atahana akababaro. Yazengurutse cyane ku mbuga nkoranyambaga, ndetse uyu nguyu yavuze ngo iyi niyo foto y'umunsi cyangwa ngo ifoto y'icyumweru. Uyu mukecuru yapostinzwe n'abakunzi benshi ba siporo batandukanye barimo na Jado Castar,
yamupostinze nawe agira icyo amuvugaho, ndetse na Sam Karenzi nawe kuri Twitter yamupostinze. Nabo navuze bose abamupostinze icyo bagarukagaho nagahinduye umukecuru yatahanye ku munsi w'ejo kubera Amavubi yatsinzwe. Uyu mukecuru wiyicariye imbere y'ikiryabarezi nawe yazengurutse cyane ku mbuga nkoranyambaga avugwaho n'abantu batandukanye. Mu byazengurutse ariko kuri iyi mihanda ya social media reka twere kwirengagiza iyi tweet y'uwitwa umumotari w'Ikabuga. Yaragiye postinga Louise mushiki wabo maze aravuga ati umushu urenze. Louise mushiki wabo ntago yigeze yiyumanganya, yaraje maze nawe atangaho komanteri arandika ati murakoze kumpa update y'imvugo igezweho, ariko se umushu wa kweri kweri mwamwita nde? Uyu hasi uko yamusubije wabibonye? Aramota. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ce genre de ces trucs-là. J'ai même pas fait. Iyi video ya Miss Elsa wabaye Miss Rwanda 2017 nabo mu muryango we bari mu marushanwa yo kurya dayo yarazengurutse cyane, ndetse na hano kuri Radio TV 10 irahari kuri Twitter ndetse no kuri Instagram. Uyu ngo n'umukino usekeje batanguranwa kumara ibiryo bari kurya ngo ubugari n'ifi. Gusanga ikipe irimo uyu mu Miss witwa Elsa niyo yatsinze maze yemererwa kuzahabwa ibihumbi 100. Agashwingi. Si byazengurutse nyirimo kuvuga iyi video ya Samusure yitegereza hare ahantu yarangiza agaseka nayo yazengurutse cyane kuri iyi mihanda. Ariko uyu mugabo buri yasekaga ikira ko nabonye muri comment abantu bagiye bamusubiza gutya. Yes we indaya mbaya. God have mercy upon us. Loki umwaka utaha ngo ndi gushaka cyakora shira umwaka utanze ngomba kuba mfite shiri. Uwo musheri sibwo tumutegereze mu kwezi kwa kangahe? Ibyo bintu ntago bikureba. I told you to slap him. Uyu mwana se yewe abana koko n'abana abana ni beza koko. God have mercy upon us. Mbere yuko rero ngushiriramo imbogo zo mu buryo bw'amashusho, reka tubanze imbogo zo mu buryo bw'imyandikire. Imbogo zo mu buryo bw'imyandikire reka tuzihere ku mbogo y'ikinyamakuru Igihe cyaranditse kiti umunyasenegal akaba n'umunyabigwi w'umupira w'amaguru Didier Drogba numwe mu bazita amazina y'abana b'ingagi 20. Ese bantu muzi by'umupira, Didier Drogba ni umunyasenegal cyangwa ni umunyacote d'Ivoire? God have mercy upon us. Aho kwandika umunyacote d'Ivoire bo baragiye maze bariyandikira bati umunyasenegal. Imbogo nkurikijeho ni imbogo y'umunyamakuru witwa Romario akora ku Isango. Yaragiye arandika ati kuri itariki imyaka 14 iruzuye mana warakoze ntabwo rwari urugendo rworoshye, warakoze kumpa abana benza. Yashatse kwandika ati warakoze kumpa abana beza maze bariyandikira ati benza. Imbogo ngezeho ni ya DJ Brian wagiye kuri Twitter maze akandika ati with my big ass I shake like nail mine. If you leave me, leave a heart. Yashatse kwandika ati if you love me, leave a heart. Maze waragenda ariyandikira ati if you leave me. Imbogo zo mu buryo bw'amashusho sasa. What is the opposite of propaganda? The opposite of propaganda? Hey. It is Kenya.
Polopa Kenya. Polopa Tanzania. Yes. Polopa America. Wow. Polopa Juba. Hey. Polopa Tanzania. Yes. Polopa Rwanda. Hey. Polopa Burundi. Ay, ay, ay. Jya unyumva muri teori urayizi ni iki harya burya nawe ubivuze ntabyize wenda ngira ngo ariko n'umwana mutoreka nyibutse mani hari igihe binjabuka bro teori atane nka sosiyete nyine yabaye ihurirwamo n'abantu benshi ureba iby'uyu mugabo. Ala. Basi mwanangu mimi kule kijijini nitakuondoka. Itabidi nije huku. Huku pia waweza kuogelea baba. Waona bahari ile? Ukitaka waoge mpaka pale. Huku kote ukitaka tembea baba, oga maji haya. Tosha. Maji. Salala mtume wa maji. Sawa. Reka nasubikira aha ibyizi mbogo mbabwire ngo naho ubutaha njye gutegurira ibintu nkanabikugezaho ndi Fifi. Hasta la vista. Oh my God. I love you. Have a great day. Have a great day. Bye. Bye.